Siang balang na East Gentia Hills, hakas balang kilatur siya ka office o Deputy Commissioner hadin, baki Bor District kim siya malailat ya ki ban penlong, ya ka jingkan ramander hakaleng ki jakat rekam ki badon hak tikatany. Ya kita ki siang balang ki balalay hapo kalama joka komso, labat no da ki pulit haswa bakin lay hiyar kanra siya ki karkhana dobilat. Habakran bat kilat patay kubor u Presiden ka East Gentia National Council, usambor milang do ulong, baki siang baro hapo kalama joka komso, kilat mu banhiar kanra ya ki kot kisla jong kibriu ki batre ki karkhana de bilat Henry kila syabat no opat tanga ter a cekget agajing shisha na kaliang jongi kiseng balang ki badon apo ka chatri jong ka komso ki ba kentup ya ka JSM EJNC HYC bat ka HNM agajing shisha na kaliang jong ngi kinong ilam jong ka komso na po rilom jantia ngila rai ban cek ya ki kot kisla jong ki labor ki batre apo cement plan Ringis ngolunga endang ila po ya po teraca gate kila don da ki pulit kiba ra ki tiar kitar kiba full am kila pensenge ki dekot jong ke komso ban lakang lat ingi ban ya kata kajing temu jongi ban kendra ke kot kisla da kila karpat yengi bangin ya kendu ya audisi da hadin nangta da ka burom ya kinang penyat jong ke distrik ngila ya kendu baru audisi da kajing ikran jongi baru audisi kelong ke bah snotenat nomor nakaliang audisi ulah kular bat nomor kejing ngila panjing syaru na audisi ba balai bikanglat yang ni ke komso ban kendra ki kot kisla dan kaliang audisi ura pencai uang ba kitiang na kaliang ka district administration ba yok kami kejing ya syo edat lene kejing ya snam lene kejing huri hurang te po semen plan nomor ki kot jong ka komso kila yemi bon enda nang tang ila ong ila ajingmut audisi tada pis ngauting kumta kono da ka meeting ya ka Lipor Department ya ka Police Department bat ka District Administration rengkat bat ngi ka Komso nginla ya ka Joint Inspection ya kita ki barjela ki batre ya po cement plan tena kaliang udisiru ulat ular bahagian ni ka Teo Banwan kan sedon ka Joint Inspection kan sedon ka jingkhenra ki kot kisla ya ki barjela ki batre ya po cement plan hagen ni ka next week kan hagen ni ka Teo ka Banwan rengkat ka jingi trelang bat ka Lipor Department na kaliang ka District Administration bat jong ka Police Department Day bergani ngikum komso hoy ilioi bawa bawa hi ki phone yo kajai baru ni trap bat juk ki asyik dan kajing kerman ba ka Bikhalia Kolman Bikhalia ka lepas agar ilusion and there's no si banong ba ka center Kolman pat Sokar India kampatio de nomor kata ngikum ki komso isiau day habala pas ya ilusion kamut ngila pelong anyo de nakata ka daw ngikum komsum tas ngimi apo gari apo coordination committee jantiahin ban temu ban pelong ya kajing kendra ya di trading nation bat ya di liberation bat kumjo ya di ki department apo ka cement plan yo let's say long don ki bru bana coba tam lagi wegi iri tenaka daw kumbala getoi pradkot ila syakang sukman manong hapo kajing ngeklam pada udisi ila ai ka asyuran yang ini bat udisi ula pularu ban mi da ka notification ban le ya kajing joint inspection te sakaweru na kaliang jongi ke komso na po jantiang i penrem ya kajing kam jong chief minister hakato ka por baki ya kendu bat amisha kajing kam ka jongki kelong ba u amit sha un sa examin ya ka ILP hakajing sisha ka ILP kam desu ke badang thmai ke bangi dawa dah kini kisnem ki baladep na kaliang ka NDA government hapo kajing lamkumat jong union minister u Amit Shah kila ILP ke Manipur dekai kajing mut bakin haban examin ya kata ka ILP ka bengi don kam hapo ka jella ka jongi tangis ngeu ba kene kai baro kajing aidau jong Amit Shah ka debet ba umkwa ban kerane lor ka ILP ha kajing shisha kapor kam desu ya u ban examin ya ka ILP henre ban shu aibe karai yes na no ya kajat benri ku jongi